Tomato. Dobro mi došli u Alma's Kitchen. Danas će Alma da vam pokaže kako se pravi hurmašica po receptu moje mame Safije. Veoma jednostavan recept, ali hurmašica mehka ko duša. Šta ćemo prvo da napravimo? Agdu naravno. Za agdu vam je potrebno, ili sirup, za agdu vam je potrebno 3 cups. Ja ću da koristim cups ili 700 grama šećera. 1, 2, 3, da li sam rekla 3,5 cups, da budem tačna, 3,5 700 grama šećera u šerpu koju ćemo zatim nasuti 4 te iste cups vode, čiste, bistre vode za našu hurmašicu, za naše bajrame, za svake naše praznike i rođendane. 3 i 4. Zatim u ovu agdu moja mama uvijek stavi par polovica limuna da uljepša tu agdu. Ova agda sa 3,5 cups šećera i 4 cups vode ide na šporet da se kuha i kada prokuha treba jedno možda 15 minuta kada prokuha ta agda da bi se ona napravila kao sirup. Dok se agda kuha, ali prvo trebamo da promiješamo ovu agdu, jako lijepo promiješate agdu i dok se ona kuha, mi ćemo da upalimo rernu na 350 kod mene ili 180 Celzijusa, vjerovatno kod vas. Sljedeće, trebamo da napravimo tijesto za našu hurmašicu. Kod mene prvo ćemo da počnemo sa maslacem. Kod mene idu 3 ove štanglice maslaca. Vi možete da koristite margarin ako želite, ali vjerujte, tajna tog recepta, jednostavnog recepta, ali pravih hurmašica jeste maslac. I sljedeći namirnica jeste, pazite, veoma važna namirnica koju nemojte da preskočite. Jednom sam ja probala da je zamijenim maslacem, običnim ovim maslacem, da dodam maslaca više, ali moja kćerka Šela je odmah primijetila da je hurmašica drugačija. Nije tako mehka. Treba vam jedna velika supena kašika biljnog masla za vašu ukusnu hurmašicu. Zapamtite. Nemojte da preskačete. Zatim, kada ste dodali, sljedeće će biti još jedna velika supena kašika šećera. Ovako. Kada smo to dodali, onda maslac i šećer lijepo umiksamo. Dobro da se umiksa, da postane veoma kao puding, da se dobro ujednači puter i šećer. Znači, kada se šećer i puter dobro izmiješaju, izjednače kao krema, evo pogledajte kako to izgleda, onda smo spremni, baš ovako, onda smo spremni za sljedeću namirnicu. Velika supena kašika, puna pavlake.
To je sljedeća namirnica. Ponovo vratimo i izmiješamo. Zatim, sljedeća namirnica jeste 2 žumanceta. Prvo da odvojimo bjelance od žumanceta. Jedan bjelance ne treba, možemo kasnije da ga koristimo za neki drugi kolač. Znači 2 žumanceta. Ovako dok se tu miksava, malo ćemo da povećamo brzinu, da se to dobro izmiješa. Tako. Zatim ćemo da ugasimo mikser, podignemo i onda ćemo sve zajedno da skupimo na jedno mjesto, da se sve dobro izjednači prije sljedeće namirnice. Pogledajte te kreme, perfektna, kremasta, almost u red hurmašica. Naša prava bosanska hurmašica. Sljedeća namirnica nam je limun. Jedna vrhom puna supena kašika limuna. Znači limun ide u agdu, limun ide u tijesto naše hurmašice. Kad Bajram dođe i zamirišu avlije sa našim kolačima, a posebno hurmašicama. Karakteristično za našu lijepu i dragu nam Bosnu. I recept moje mame Safije. Ovo me ponovo dovede pred moja vrata, u moju zenicu, u kuću moje mame Safije. Kada smo ovo opet izmiješali, malo da sačekamo. Dobro da se izmiješa. Sljedeća namirnica će da bude brašno. Ja ću sada da vam dadnem tačnu mjeru brašna za sve ove mjere što dosta sam govorila. To je tačno, nema otprilike dok je malo tijesto mecalo, dodajte još malo brašna, ako nije onda odvadite. Alma će vam reći tačno, samo trebate da koristite ove kaps, a mogu vam i izmjeriti po našim pravim bosanskim mjerama. Znači, sada ova krema, ponovo ćemo da je sastavimo na jedno mjesto prije nego što dodamo sljedeću namirnicu, to jeste brašno. Sada ćemo postepeno da dodajemo brašno ovoj našoj kremi. I kada smo sve sastavili u ovoj zdjeli, vidite, napravili smo loptu na sredini da skupimo svu ovu kremu na jedno mjesto, onda ćemo početi sa brašnom. Znači, trebaju nam 4 kaps brašna ili otprilike 500, ja mislim da je to oko 500 grama brašna na ovu našu kremu koliko smo mi sve ubacili. I tačno će nam dati pravu mjeru za naše tijesto. 3 kaps, evo je 4. I sa ovim brašnom, moja mama kaže, treba samo na vrhu noža, vidite, praška za pecivo. Safija je rekla samo na vrhu noža. I sad ćemo tu postepeno, polako, prvo ručno da probamo malo izjednačiti ovu brašno i ovu kremu. I ja ću to ponovo vratiti u mikser, da mikser malo
svojom rukicom. Ali polako, na broj 1, polako, nemojte odmah naglo, jer će brašno da se digne u zrak i bit ćete i vi prašljani sve, a Bajram dolazi. Polako. Polako, dok se to sve umuti, možda treba, dok se sve izjednači, možda treba 2-3 minute. I evo ga, već je gotovo. Sada ću da ugasim svoj mikser. Evo vidite, sve je sada kao jedna smjesa. Evo vidite samo. Agda. Znači, dok ste umiješali sve namirnice za hurmašicu, vrijeme je da ugasite Agdu. 15 minuta, sve je umiješano, sve je gotovo. I sada ćemo da vidimo šta je se desilo sa našim tijestom za hurmašicu. Evo ga. Morat ćemo sada malo da koristimo ruke i malo da se kao igramo sa našim tijestom. Vidite, sve je postalo jedna velika lopta. Evo ovako. Pogledajte. Čiste ruke, loptica je spremna i šta ćemo sada? Stavimo na tanjir, uzmemo otprilike ovako jednu lopticu, onda je uvaljamo, pa je onda urolamo i da bi napravili lijepi dezin na našoj hurmašici, ja ću da koristim originalno rende. Na to smo stavili tijesto i onda smo uzeli 1/4 oraha. Bajram je. Zašto da ne? Stavimo orah u hurmašicu, pokrijemo ga tijestom, ono je baš kao plastelin. I pogledajte tu ljepotu. Taj dezin na našoj lijepoj hurmašici. Stavimo u tepsiju i pravimo sljedeći. Da vam pokažem još jedno. Znači uzmete jednu malo veću loptu, urolate, uvaljate, uzmete rende, pritisnete, uzmete 1/4 oraha ili koštunavo voće koje vi volite. Evo ga. Onda poklopite sa tijestom. Veoma lako i hurmašica je gotova. Ide sljedeća do ove. I tako dok ne napunite cijelu tepsiju. Lijepi Bajram mirišu kolači u našim kućama. Jedva čekam. I još šta je dobro sa hurmašicom? Kad smo ja i moja sestra bile male, moja mama nam je dala da se igramo sa hurmašicom, u stvari da joj pomognemo. I svaka bi od nas imalo po jednu svoju hurmašicu i mi bi jedva čekale kad se završi pečenje i kad se ohladi ta hurmašica, da ja i moja sestra probamo naše hurmašice. Evo, vidite, ovako, kad smo završili, napunili tepsiju i potrošili smo svo tijesto, ono ide da se peče na 350 Fahrenheit ili 180 Celzijusa, otprilike 30 minuta. I poslije 30 minuta moja hurmašica na 350 je gotova. Sada ću da vam pokažem. Evo, pogledajte, moja hurmašica je pečena, a namjerno sam stavila i svoju Agdu u ovu staklenu posudu da vidite kakav je sirup. Vidite žute boje i čujte sada kako je hurmašica žedna. Sada je poljevate ovim lijepim zlatnim sirupom koje ona će da popije i postane mehka kao duša. Prava hurmašica od recept moje mame Safije. Pogledajte kako je ona žedna. I
Ja sam izvadila ove limunčiće sa strane. Malo ću staviti na hurmašicu. Tako. Da dobije lijepi ukus i aromu limuna. I tako, dragi moji, hvala vam što ste se družili sa mnom. I vjerujem da ćete probati recept hurmašice od moje mame Safije. Želim vam svaki praznik ispunjen ljubavlju, srećom i zdravljem. Iz moje kuhinje u vašu. Do sljedećeg viđenja. Sretno! Čekajte. Da ne bude. Otišli ste, hurmašicu probali nismo. Da probamo. Jednu. Safinu hurmašicu. Evo, pogledajte to. Pogledajte kako je to mekano. Mekano. Ona je još uvijek topla, ali nema veze. Neko voli i toplu. Istopi se. Super je. Stvarno je super. Ako iskoristite sve te mjere što sam vam dala, imat ćete upravo ovakvu hurmašicu. I vjerujte, uživat ćete. A sada, zaista, hajte više. Ćao! Vidimo se drugi put. Tomato!